Lah lah, gue kerja ya. Dilaku pula. Nejang Bena bandang dunia sonek lawe tangga dek badan lah tapawi tapasu iman di pataga iyo iyo Pak Haji lain galak kami memandang sanang puluh. Kalau Pak Haji mati pajak biar ditolong mai bekanyo. Nambah dendang ganti bagurau sampai selesai. Koyo Pak Haji ndak babini kami badu mulai beraya. Haji ni kosong ni. Kosong haji ni kosong. Nande udah duduk remang-nuang bagurawa tanda kelagu nak katuju. Kok bajodoh Pak Haji jadi tukang dendam lai kok indah pati burung. Ceki di baba ada lama nikah. Ditali bule emang kok kanai di sini mana kalau ayo. Di kota lawe Pak Haji menembak mangga di talang burung kanai di sini di tabek mana iyo malam ini ilmu badendang bagurawa asa malamku capi alaba apa Haji kain sarung basalim awan badura Biri abiri dahulu Sukarami bapak kajira kawe bapak kajira mana tiga saja berpikir Pak Haji dulu bangkok tukang dendang kadijual padi muka piangga banyak tanggung mati kelaparan iya Tidaklah kandang di nalanai biar kami badendang juga
Apa pengani dan Pak Haji pakai tiok dipandang gagah jua Pak Haji. Nama dendang di tengah malam sama makan tak diberi jual. Para bana ada kata gue mandek memandang kerusak jual. Biarlah kehani nak badendang Depa Haji dah tanjung. Biarlah Haji punya orang beda sama lampu punya ambung. Itu ya Pak Haji tu ni. Itu ya Pak Haji tu. Orang Solo Kabupaten Kapit Tariga Pasar Kesakamang Tariga Tampanan Indopuro Usama Kaburung Apenyo Pasaya Opanay Tapangan Jiko Dinanti Sio-Siona Hari kami apa kanaraba arami de anak mudo-mudo Nan babi nia pulang laba bujang marando tinggal di sekolah Namo bana denai gubaloi ti adi dalam makan orang Namo bana denai membau udah are punya orang Apo kanda ala di bahare Pasangan bana mandaganyo Kumanga pedai lo jo putih eda Lo jo rantai ka putih dura Iya Babi siapa ada di sini Kebagian orang nama kaya lo lebih doa disandarkan dek kalau mengadang anak katibu Jadi lawi indah baru mawaan dan naik ke balai termasuk pemanah di pelabuhan badan abah rasul di lawi jura Batigo kami badendang negara bagara Udah si duduk abah manual mungkin kakaknya anak di rumah Banda 10 hadi dendangkan kalagu ikut sama lampu Vitamin apa udah topi putih makan mangkuk badan dah sate mau ikut Batanan tanah udah topi putih dua biarlah kami mendengarkan
Rancak badodoh jarang apu makan sehari kanyang sabun. Api-api seribu satu. Ay beberek muka belakang tiba orang dalam keadaan yang sedang terlari dalam era pendakian. Elok berpikiran kanjang dulu angkat di dagu. Tukang dendang sawah indah meladang indah membeli bareng tiap hari bego kok tipu penyesalan iya seranca-ranca dan jalan keparak ranca jua jalan keladang seranca-ranca ada bini awak bagi lek dua tukang dendang ada iya ay manampa ada anak orang lai baca ada anak awak ay kok nampa ada laki orang lupa ada laki guru awak iya Wah indah dapet periuk baru cari lawan kata usah indah berapi yang Nande udah lai bakanda ganti-ganti sama lampu Batanyui makada monca ada ibu lai marando sama lampu iyo Deda monca lainnya galak kami memandang sana pulau kok iya dah moncak sadang ay mati pajak di kampung yang banyak jandul iyo